Luka ta atɔ̃lia. Yesu tia eƒe nusrɔ̃la gbãtɔwo. Gbe ɖeka esi Yesu le tsitre nɔ nu fiam le Genesaret ƒuta la, ameha gã aɖe va ƒo zi ɖe eŋu be yewoase Mawu ƒe nya la. Yesu kpɔ ʋu eve siwo me ame aɖeke menɔ o la le ta la to. Ɖɔkplɔlawo nɔ woƒe ɖɔwo kpalam le tsia me. Yesu yi ɖage ɖe ʋua ɖeka me, eye wògblɔ na Simon, ame si tɔ nye ʋua be wòakui tso go ŋu ayi tsia dzi vie. Esi wòbɔbɔ nɔ eme la, efia nu ameha la tso afi ma. Esi wòwu nuƒoa nu la, egblɔ na Simon be, miyi tsia dzi ƒe gogloa ƒe ke, ne miada ɖɔ ɖe afi ma, ekema miaɖe lã fũu. Simon ɖo ŋu nɛ be, amegã, egbe zã bliboa katã mieda ɖɔ ʋuu, gake mieɖe naneke o. Gake esi nègblɔe ko la, miagada ɖɔ la. Wogada ɖɔ la ke azɔ la, woɖe lã ale gbegbe be woƒe ɖɔwo koe de asi vuvu me. Ale Simon kple nɔviawo do ɣli yɔ wo nɔvi siwo nɔ ʋu bubu me le tsia dzi la be woava kpe ɖe yewo ŋu. Woɖe lã fũu yɔ ʋu eveawo, ale gbegbe be ʋuawo di be yewoanyrɔ gɔ̃ hã. Simon Petro kpɔ nu si va dzɔ la, eya ta wòdze klo ɖe Yesu kɔme hegblɔ be, O Aƒetɔ, meɖe kuku dzo le mía gbɔ, elabena nye nu vɔ̃wo sɔgbɔ ŋutɔ, eye nyemedze be mate ɖe ŋuwò o. Elabena lã geɖe siwo ɖe la wɔ nuku na Petro kple eƒe dɔwɔhatiwo. Nenema kee nye Yakobo kple Yohanes, ame siwo nye Zebedeo viwo, eye woganye Simon ƒe dɔwɔhatiwo hã. Yesu gblɔ na wo be, migavɔ̃ o, tso azɔ dzi heyina la, miazu amewo ɖelawo. Esi wova ɖi go teti ko la, wogblɔ woƒe nuwo katã ɖe afi ma hedze Yesu yome. Yesu da gbe le anyidzela aɖe ŋu. Gbe ɖeka la, Yesu kpɔ kpodɔléla aɖe le kɔƒe aɖe si me wòɖi tsae de la me. Esi kpodɔléla la kpɔ Yesu ko la, edze klo tsyɔ mo anyi heɖe kuku nɛ vevie be wòada gbe le ye ŋu. Egblɔ be, Aƒetɔ, ne elɔ̃ la, na be ŋutinye nakɔ. Yesu ka asi ŋutsua hegblɔ be, melɔ̃, ŋutiwò nekɔ. Ŋutsua ŋuti kɔ enumake, eye dɔ la vɔ le eŋu. Azɔ Yesu de se nɛ be, megagblɔ nu sia na ame aɖeke o, ke boŋ yi nàtsɔ ɖokuiwò fia nunɔla la, eye nàna vɔsanu siwo Mose ɖo ɖi na ameŋukɔkɔ, abe ɖase ɖiɖi na wo ene. Nya sia kaka ɖe teƒe geɖewo xoxo, eye ame geɖewo ŋutɔ ƒo zi ɖe eŋu be yewoase eƒe mawunya, eye wòada gbe hã le yewo ŋu. Gake zi geɖe la, edie ɣeyiɣi aɖe dona le wo dome dzaa, yi agbedzi afi aɖe ɖado agbe ɖa. Yesu da gbe le lãmetututɔ aɖe ŋu. Gbe ɖeka esi Yesu nɔ nu fiam la, Farisitɔwo kple sefialawo va teƒea va nɔ to ɖomii. Ame siawo tso du siwo katã le Galilea, Yudea kple Yerusalem la me. Aƒetɔ la ƒe dɔyɔŋusẽ va edzi be wòada gbe le wo ŋu. Kasia, ame aɖewoe nye siwo kɔ lãmetututɔ aɖe ɖe aba dzi va doe. Wodze agbagba ɖe sia ɖe be yewoato ameha la dome akɔe yi Yesu gbɔe, gake womete ŋui o le amewo ƒe agbɔsɔsɔ ta. Le esia ta wolia xɔa, eye woɖe do ɖe etame, heɖiɖi lãmetututɔ la kple eƒe aba ɖe Yesu kɔme tututu. Esi Yesu kpɔ woƒe xɔse la, egblɔ na dɔnɔa be, ŋutsu, wotsɔ wò nu vɔ̃wo ke wò. Farisitɔwo kple agbalẽfiala siwo nɔ ameawo dome la bia wo nɔewo be, ame ka ƒomevi tututu ame sia buna be yenye? Egblɔ busunya, elabena ame ka ate ŋu atsɔ nu vɔ̃ ake tsɔ wu Mawu? Yesu nya nu si ŋu bum wonɔ, eya ta eɖo ŋu na wo be, aleke wɔ nuwɔna sia ɖe fu na miaƒe susuwo alea? Kae bɔbɔ wu be woagblɔ na ame sia be, wotsɔ wò nu vɔ̃wo ke wò, alo woagblɔ nɛ be, tso nàzɔ azɔli mahã? Ke ne mienyae bena
ŋusẽ le amegbetɔvi la si be wòatsɔ nu vɔ̃ ake le anyigba dzi. Ale wògblɔ na lãmetututɔ la be, tsi tsitre, nàŋlɔ wò aba nàyi aƒe me. Ame sia ame ke ŋku ɖi be yeakpɔ nu. Kasia, ŋutsua tsi tsitre ɖe eƒe afɔ eveawo dzi, ŋlɔ eƒe aba, eye wòɖo ta aƒememɔ henɔ Mawu kafum bobobo. Ame siwo katã nɔ afi ma la ƒe mo wɔ yaa, eye vɔvɔ̃ ɖo. Wokafu Mawu nɔ gbɔgblɔm be, míekpɔ nu madzɔkpɔ aɖe egbe. Yesu yɔ Levi. Esi Yesu dzo le du sia me yina la, ekpɔ dugadzɔla aɖe si ame sia ame nya nyui le eƒe amebaba ta. Dugadzɔla sia ŋkɔe nye Levi, eye wònɔ anyi ɖe dugadzɔƒe. Yesu gblɔ nɛ be, va dze yonyeme ne nàzu nye nusrɔ̃lawo dometɔ ɖeka. Ale Levi gblẽ nu sia nu ɖi, eye wòtso enumake hedze eyome. Eteƒe medidi o. Levi ɖo kplɔ̃ na Yesu, eye wòkpe etɔ nudzɔla bubuwo hã ɖe kplɔ̃ sia ŋu le eƒe aƒe me. Farisitɔwo kple agbalẽfialawo kpɔ kpɔtsotso le Yesu ƒe nuwɔna sia ŋu, eye wohe nya kple eƒe nusrɔ̃lawo vevie be Yesu ɖua nu henoa nu kple dugadzɔlawo kple nuvɔ̃wɔlawo. Yesu ɖo ŋu na wo be, menye lãmesesẽtɔwoe hiã gbedala o, ke boŋ dɔnɔwoe. Menye ame dzɔdzɔewo tame va ɖo o, ke boŋ nuvɔ̃wɔlawo ko hena dzimetɔtrɔ. Wobia nya Yesu tso nutsitsidɔ ŋu. Ameawo gayi dzi bia Yesu be, nu ka tae eƒe nusrɔ̃lawo metsina nu dɔna hedoa gbe ɖa abe ale si Yohanes ƒe nusrɔ̃lawo kple Farisitɔwo wɔnɛ ene o, ke boŋ eƒe nusrɔ̃lawo ya la, nuɖuɖu kple nunono dzi ko wonɔna gbe sia gbe hã. Ke Yesu bia wo be, ne wokpe amewo be woava do dzidzɔ ɖe srɔ̃ɖelawo ŋu ɖe, ɖe amekpekpe siawo agbe nuɖuɖu le esime srɔ̃tɔ la ŋutɔ li kpli wo mahã? Gake ɣeyiɣi li gbɔna esi woava kplɔ srɔ̃tɔ la adzoe le ameawo gbɔ, eye ne edzɔ alia la, woatsi nu dɔ le ɣeyiɣi ma me. Azɔ Yesu do lo sia na wo be, ame aɖeke metsɔa avɔnuɖeɖi yeye ka avɔ xoxo si vuvu lae o. Ne wotsɔ avɔnuɖeɖi yeye ka avɔ xoxo si vuvu la, menya kpɔna o. Gawu la, enana be avɔa ƒe teƒe si woka la gavuvuna ɖe edzi wu tsã. Nenema ke womekɔa aha yeye ɖe lãgbalẽgolo xoxo me o. Ne wowɔ esia la, aha yeye la ƒe ŋusẽ ana be lãgbalẽgolo xoxo la awo, eye aha la katã akɔ ɖe anyigba. Ke boŋ lãgbalẽgolo yeye mee wòdze be woakɔ aha yeye ɖo. Nenema ke ame aɖeke menɔa aha tsitsi vɔ, teti ko ganɔa yeyetɔ tɔtɔnɛ o, elabena wogblɔna godoo be mɔ xoxotɔwo nyo wu.